Duh, ada bapak polisi. Iya, gimana tuh? Aduh, di mana tuh ya? Ya. Kenapa Neng motornya didorong? Ini Pak, habis bensin. Kenapa tuh nggak beli bensin? Nah itu Pak, saya teh mau beli bensin tapi nggak ada uangnya. Aduh, karunya atuh, mending nggak kebeli bensin. Ini atuh buat beli bensin mah. Tapi nanti mah pakai helm ya. Iya Pak. Oh, makasih Pak. Iya, sama-sama. Mari Pak. Ya, mari. Mang Jack, mau kemana? Mau ke sini, Pak. Mau kemana? Itu mau ke warung. Oh, mau ke warung? Iya. Oh, sok atuh. Iya. Heeh. Mari, Pak. Ya, mari. Dasar si Mang Jack, ya kira big.